Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Meghalaya Government Drivers Welfare Association kalapanlong ikijing lekai football friendly match bat ki pastor ke KJP Sinat Sabngi kabalapanlong hakahandru tarik naitung arjar pusaw hakapuar architeng Hamadan He Stadium kebadan Hamaulai Putmuri hakani kesengi layo ikijing kren tiang na iba MGL Lingkoi President ke MGDWA Secretariat Unit layo ikijing kren lingkot na uba Sis Imli President MGWA Central Body Jingkran Lingkot bat Jingduai na Reverend WC Khongwir ibadai ex-moderator Presbyterian Church of India. Layo ru eka jingkar khu penwai bat Jingduai shwabanya lekai na Reverend R.R. Rapsang Administrative Secretary KJP Assembly. Kajing lekai kani kasngi kalalong kabamare khat bat itanat bha hak ba kajing job layo ra daki pastor dak ba kila pendim no yaka genhun Meghalaya Government Drivers Welfare Association da Henry Kol Rasan. Ipala ba yan lang banyi hindi kapon bat nga tapos jing sungungo namar ba kasi flight kapor kapakungsan ka jongfi ban yadon batalang banyi abang i perkan nyimla ban songtu ban nyimla ban sempang andre ni aingu ible ba kani ki baru kawan ja hakani kasni nyage scam kani ka alam jumple try kenra ba mauhi layo ban ya penbek bagi Pastor Rocky Marpana bat kumju kumakalong mataksi hakani mungkin yo wan yele kai kan ka friendly match apreng ki government driver bat pastor bayi jongi ki para play kapor ka ba kongsan ki jongki namta jongi tikini pratli kisdam ngala travel baro kan ko we north east te pila bersutu ke jingim ke jonga kadan bet bat itai banyak kata kali mo kumbalong mo pi tiga jing duai ke jing kentu jongi kene kopo kalau mau piru pila ban yo kene kopo ban pendap ya kene ke duty ke jongpi lembat ki officer ki jongpi bat kanu ke department kowe na ki benta ki bangasai ong borobor ya ki drivers ki banyak kali ke kopo dengan saya pesorap sangidon ha kanu ke jaka ke bangalai kalau don am ke jaka ke bagi bo yang Tendengang oh iki ai swa ke Jakarta iki driver. Ke jingyo tia. Hak ba pidon la sai ke ski ke jinglai. Sai ke ke kongsan tampiru punya menjul penga. Dia nama kata ni tuai pia bangalek hak no ke Jakarta am keleng ngab kelabui ngah ke Jakarta mo. Ngong pechua. Driver jonga yo nang Jakarta ke biang. Moi tanga sko beri tuai pi nak experience ni ki proverb to ngej au try dela ke donut baro but what sania ala ke jong ke jing sampang hagilenti baro to kla yo u deun penbek ye gilenti ya jong pi ki paralog driver jongi ngakwa penong ke ni ko port pangi ni im ni lek ni wan ke jing im ke jongi ke sombati kalian ke jongi tu buat numpalat ya kan rupo. Hindra poi ke jigirut, poi jadi siapa sok garu senu ya cispa kau ngam soe, lo ngam tingke. No rumo, apa ke trafik ke don ini persangkat bala ya ke banyak lebih ke trafik lambat kipai baru ini yo lebih ke juga jing bet ke jing renti. Tidak kini kintin jing slok ki bas ngui. Kita semua buram ini hadu kata-kata. Kita khat ini ki pastor dan ki KJP Sinat Sabngi. Bad niru ngi kerku ngi donkat lambat pi. Hagilentiat ki jompi ke duty ko pidai haga state Meghalaya lani si Assam se Manipur se Mizoram kum tat terter. Bau boleh undri undorangkat pi. Bau dai ke jing kemen ke jing sok hagi yang kisam ki jomfiru lambat ke jing trai ke bidon. Tidak kini kintin ki bakado tau blame kurkui pi baro ya kini ke celebration Golden Jubilee jong ke Meghalaya Government Drivers Association kumplesi mo. Ina kalian ki Government Drivers kita berjikutan beliau kini kalah kini kebentar kamtam beliau kini kesini kebaiklah sekapa sai bagi mai ayu jelo buru tau juni bailang jini setelah dapat menginyo menyelak kaki bro dan kalian si bagi lah betul ya Allah kaji baik kaji kedua ibagi li Reverend Abi Marpana bayu punya peluang ini kan dia nama ai ngayo ban tidak kai ru
nakaliam ka Central Body Jungi. Ngayon walang opening ini sila kay bagi orang his bentar ka di kasam pusnam bagi sila kay. Kalau ka closing Jungi ka dia bukan Jotrik Desember sudah. Jadi banyo ka opening match bagi Chief Secretary Jungi orang. Sudah di malam. Opening di between Jungi di Islam dan di program ini nanti. Tentang iyo ada bentar benda ka bagi tidak berlakukan.